Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 4-апрель 2021 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Бүгүнкү чыгарышта сиздерге чабар аттардын бааларын билип берген аракет кылабыз. Азыр ушул жерден дагы катар сиздерге бүгүн Өзгөн базарында сымдуу аттардан аябай көп чыгыптыр. Азыр биринчи эле ушул кара аттан баштасак. Ага, канчада атасыздар? 300. Жакшыча? Жаңасы. Улага үйрөтүш керек. Улаг бар. Үйрүчө? Үйрү жок. Көрүңүздөр. Базар сурадыбы? Канча кылды? Берип атышат, арган берип атат. Номеринизди айтып коесузбу ага? 72 менен 1084 02. Ушул номерге байлансаңыздар, ушул кара аттын ээси, караңыздар. Өтө негизи туруш турпаты, сындуу деген. Бою канча чыгат ага? 170 чыгат. 170 чыгат экен. Караңыздар. Өзүндай туруш турпат дагы өтө сындуу экен. Байланышып сүйлөшүп көрсөздөр. Рахмат ага, Алла разы болсун. Ага, канча атасыз? 150 миң сом. Жашыча? Жаңасы экен, караңыздар. Мундай негизи мындай туруш турпаты жакшы экен, караңыздар. Сыбагы айдап кетип калды. Ал ушул катары биз читтен тартып кетели. Кам канча атасыңар? 150? 250 миң. 250 миң дейт. Мына азыркы ушул ат өтө кызуу баа болуп 170 миң сомго сатылды. Көрүңүздөр, азыр ушул атты сатып алды, 170 миң сомго сатып алыныптыр. 3 асы экен. 170 болду, а? 3 асы болушат го? Жаңасы дейт. Ар ким ар кандай эмелер дейт. Ага, жашы канча экен жашы? Ага. 3 асы дейт. Алган адам айтты. Нал, көк атты 180 миң сом кеми бар болушат экен. Жашы канча? 6-7 асы болуп калат. Асыга? 6-7 асы болуп калат экен. Точно эмесин билбейм дейт. Канча берип атат базар? Сурайлык. Улак үйүрү иштеричи? Бар. Улак үйүрү иштери бар. Номер айтпашарбы? Номер айтпашарчы айтпай эле кой. Номер айтпай эле кой дейт, билбейм дейт. Катар тартып кетирели ушул жактан. Негизи чынын эле бүгүн Өзгөн базарында сындуу аттар жакшы чыгыптыр. Күндө караңыздар. Азыр ушул жерден дагы мына ооба. Мына кара канча атат ага? Таппай эле койдук, нара карап кетет. Неден аба сурайчы. Аба канча атасыз? 150 миң сом. Жашычы? Жаңасы экен, караңыздар. Базар канча сурады аба? 120. Номер айтып коесузбу, айтпай эле коесуз? Айта бериң. 75 менен 130 664 номерине байланышасыздар. Мына караңыздар. Бул дагы негизи мындай туруш турпаты жакшыларды экен. Байланышып билешип көрөсүздөр. Азыр биз ушул четтен карап тартып кетели. Мына дагы көк атты алып чыгып кетели. Азыр баулт ат окшойт. Баулттан көк ат, а? Ага, канча атасыз? Сиздик эмеспи? Мени турат, биздик эмес дейт. Канча атат? 350? 150 миң сом дейт. 150 миң сом экен. Жашычы? Жаңасы экен. Улакка чабыл элекпи? Чабылган. Улак чабылган дейт. Бою канча чыгат? 1.52 ушундай чыгып калат экен, мына көрүңүздөр, бою. Базар канча сурап атат? Сурайлык, жаңы эле кирдик дейт. Номер айтып койсоңарчы, айтпай эле койсуң. Номер 77 менен, а? 38 68 номерине байлансаңыздар, ушул аттын жаңасы экен. Көрөсүздөр. Негизи бул дагы андай орто экен. Көрүп, өзүңүздөр баа берип, жактыргандар болсо байланышасыздар. Мына аттагы сатылат экен. Канча атасыздар ага? 140 атат. 140 миң сом болот экен. Иши, улак, үйүрлөр Баары бар. Бардыгы бар. Иши жок. Иши жок. Улак адең, а? Улак алайыктуу. Бою канча чыгат ага? Бой канча чыгат экен? Өлчөп 160. 160 чыгып калат. Өлчөп көрбөдүңүз, а? Өлчөп көрбөдүң. Примерно 160 чыгып калат экен. Номеринизди айтып коюңуз. 220 16 54 24 номерине байлансыздар, ушул аттын ээси. Байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр мына. Караңыздар. Туруш турпаты дагы жакшы экен мына. Ордунан дагы эмелеп. Мына. Ушул ат. Канча деп атат? Мына ат көрүңүздөр, мына ат өтө формасы дагы жайында деген, караңыздар. Азыр 140 миң сом кем бар деп экен. Чат аягы дагы өтө караңыздар, форма жайында.
Hazır minik böğür açat. Alarmanlar. Kontar koysam da kuru Nal 87 yarım dediniz ha? 87 yarım so'mga sotib olinibdi, рабочий at. Araga ulab qo'ysangiz da, tap qo'ysangiz da turaveradi ekan. 3 asiyat ekan qaranglar. 87 yarım so'mga olinibdi. Yaxshi olib salar olsun. Sizeylik. Qancha do'stlar ham? Qancha do'stlar? 90 ming so'm kem bor ekan. Chatqullar. Chatqullar. 90 ming so'm kem bor ekan. Yaxshi chiqam. Жазға 4 асы yol atken. Жазға 4 асы yol atken narazı. Tamam. Özün satasın mı? Özün satasın mı? Numaranı sıra aytasın mı aytmaylasın mı? Sıranlar patta. Aytır. 555 12 57 12 ha? 12 57 12 numarına baylanışızlar. Şulu. 90 ming so'm kemi var edi. Bazar qancha suradi? 80 suradi bermedinglar. 80 suraptır. Baylanış bileş ko'rasizlar mana esmini. Verdi. Rабочий atmi? Qancha? Ha? Qancha so'm? 100 ming so'm kemi bor. Yaxshi-ku. Yaxshi. Ekasi. Turatdim. Verdaymi? Qancha yo'rachat bazar? 89. 89 qildi. Bermedingiz. 89 ming so'm bo'libdi, bermedik deydi. Sizdan mi? Nomer aytib qo'ysangiz-ku? Nomer aytib qo'ysangiz aytib qo'ysangiz. Ayten nomerga. Ha. Nomer aytib qo'ydik. Mana. Ish bo'ldi aka? Nerede daha asıltar? Ravoch, YouTube'a. Qancha oldi? 57 ming so'm. Suradi. Qancha do'stlar sizlar? 60 ming so'm ekan. Yaxshi-chi? Bundanmi? Bundan ekan. İşke yürütüldü ha? Mingenle yürütüldü. Ne mingen ha? Mingen ekan. 57 ming so'm suraptır, 60 ming so'm do'latgan. Kim var deydi. Ko'rsiz. Bugun negizde Rабочатlar. Rабочий at baka? Qancha do'st? 120 ming so'm. Yaxshi-chi? Жаңасы. Yürütülgan ishga, ha? Ishga da qo'shilgan ha? Ishga da qo'shilgan ekan ko'rsiz. Ko'ncha Rабочий at so'raganlar bo'ladi. Ko'ringizlar. Hozir qancha berdi aka? 95 berdi. 95 ga bermedim deydi mana. Ko'ringizlar. Nomer aytib qo'yishchi, aytib qo'yasiz baka? Nomer yo'q. Nomer yo'q deydi. Alloh razı olsun. Ko'ringizlar, hozir shu qator. Chetdan surab ketaylik. Qanchadan muddat? Nerede dag'imni ol. Qara. Rабочий at shu chiroyli. Nol. Rабочий atmi? Qancha? 130 ming so'm bo'layotgan. Asıy, qanchasi? 3 asıy bo'ldi. Mana ko'ringizlar. Bozor qancha so'radi? 110 so'radi. 110 so'radatgan bermedim deydi. Nomer aytib qo'ysangiz aytib qo'yasizlar. Aytmayli bo'l, ha? Aytmayli bo'l deydi. Shuni so'rab qo'ysan. Ko'pchilik bor. Aytmayli bo'l deb emaskin, bundan so'ralchi. Mana aldingiz baga? Kesatlavi. Qancha oldi? 81 ming so'mga sotib olinibdir bu. Sotib oldim deydi. Nol. Kunan ekan. Kunan baka? Kunan. Qancha o'tasiz? Arzanli 120 lira. 120 ming so'm o'tgan. Parodachi aka? Parodasi. Qarabayır o'zizgilar. Navarzlar. Negizi turish turpati yaxshi ekan. Kunan ekan. Ko'ringizlar. Ana. Kunan hozir kelsa bir nomerlerini so'rab ko'raylik. Bersa aytamiz bo'lsa. Aka, nomer aytib qo'ysa aytib qo'yamiz. Nomer. So'ramlar o'qatda 74 million 500 252 nomerini baylanışızlar mı şu kunanga. Yok öte sındı kunan ekan qarangizlar. Boyudağı öte yaxshi kunan ekan. Hozir bir yerda daha mal ikinchi kunanni so'rab beraylik. Aka qancha o'tasiz? Qancha oldi kunan? 90 ming so'm. Kunan ekan. 90 ming so'm kemi bor deydi. Buldagi negizi yaxshi ekan. Bunda tap yaxshi emasingizlar. Qo'yib ketdik ekan. İki atmazlar. Nerede? Öte. Negizi atların arasında qolib dili qolibdir. Aka nomer aytib qo'yasizmi? Aka. Kunandan az. Nomerini so'ralchi. Chita uqpay ketdi-ku. Aka. Nomer aytib qo'yasizmi? So'raganlar qo'yadi-da.
Nomer aytып qo'ysiz, aytib qo'yasiz. Aldınız. Aldınız mı? Aldık deydi. Yaxşı. Nol. Qancha bu? Bundan yaxşı. İşte. Üçte. İşte öspürüm. Öspürüm ekan nanazar. 80 kam var. 80 ming so'm kam var deydi. Kichkina kam var ekan, ko'ringizlar. Telefon numarası vereyim. Ha, aytıyorum. 708 bilen 708 49 49 00 00 41 nomerine baylanışsızlar şul. Üstün süreçeslerine şu nomerge baylanışıp. Bu çavullar ha? Bulak çavullar üyleç gerek. Tap dayarlaş gerek de opşa. Görünsüzler. Sahipkar ağalar olsa önleri alıp bir tap şu nomerlerge baylanışsızlar da öspürüm ekan, жақсы öspürümlerden ekan. Жақсы алар болсын ekan. Nerede daha hazır? Bağıldak ket. Koy, geçiriz. Nerede hazır? Adamlarda kızıktırıp turgan at. Bağ oldu atken. Hazır şunu bir sürap verelim. Kança oldu atken. Nal, şulat bağ oldu atken. Kança verdinizler aga? 84,5. 84,5 berip turna. Adam tartıldı aga. 84,5 berip tur. Yaş kança? Жазға 2 асы olur. Жазға 2 асы olur atken hazır. Ulaq uyurlarça. Ulaq uyurlar var mı? Ulaq var ekan. 84 ming so'm berdi. 84,5 dediniz ha? 85 berip tur başına. Alarmanlar. Qancha do'stlar sizlar o'zingizlar? 90 al dedi. 90 al dedi ha? 90 al debdir, 85 ga chiqibdir. Az bağ oldu. Aga Xunan'da qancha do'stlar? 250 ming. 250 ming so'm bo'ladi. Kimda Xunan'da? Qarangizlar. O'ta bunday sindu Xunan ekan. Bozorning oldinqilari shul bo'lib o'tgan. Ko'p Xunan. Ko'ringizlar. Az nomerlarni so'rashga harakat qildi. Aga nomeringizni aytib qo'ysiz, aytmaylar o'sib. So'ranlar o'qatda Xunan'a. 501 bilen 501 bilen 86 46 86 46 nomerine şu Xunan'a baylanışsızlar. Görünsüzler. Biroq o'ta sindu Xunan ekan chinlig'inda. Öse turgan. Baylanışsız birleşip görürsüzler. Az artından dağı bir sigara gösterip koyun, görüp özünüzler bağ verip, ondan keyin baylanışıp dağı tap ösürseniz daha yaxşı Xunan bolguday. At bolguday. Az Xunan egen da. Nerede dağı hazır şu Xunan'da ayağıya bağlı atkan bir 20 çaktadan bağlı atkan hazır. Suralçı kança oldu eken. Ava öt köteyin ama kimden eken? Çıktın yanı öt kötençe. Satıldı mı? Satıldı mı? Kaçıncısı? Kaça gitti? 157 ming. Narkınsı 157 ming'e gitti. Al. Nansı hazır 157 ming so'mga satılıp turib. Xunan eken arasında. Kaşqılar var eken. Ömesi forması dağı negizi жақсы Xunan eken. Бұттарында дағы немесі жоқ екен. Айып. Жақсы. 157 ming болды дейді. Көріңіздер. Екіншісін қанша деп отыр екен, а? Екіншісін қанша деп отыр екен? Мына урматтағылар, азыр бұл жерге дағы Россиядан келген Xunanдар, жықма Xunanдарына baştan başlап бұл жағы шул 1 жашқа чейин картатайлардағы бар екен арасында. Балары 140 миңден ылдыйы. 120 mingden 140. 120 ming so'mdan 140 ming so'mga чейин bo'ladi ekan mына Россиядан келген. Бұл номеріңізді айтып ага? Номер 77 миңден, а? 52 81 номеріне байланышсыздар. Шул Россиядан келген. Азыр артына мына теппейби? Жоқ. Теппесе bir öt. Azıraktı. Azırak tepeybi, ha? Алда тарып тұрмын өтіп кетейін. Азыр. Яқ өтіп кетіп, артынан да bir көрсетіп кетейін. Көріп, андайын ушул эме болуп көрөсүздөр. Мына, ушулар Россиядан келиптир. 120 миң сомдон 140 миң сомго чейин экен ушулар. Жана айтылган номерлерге байланышып, сүйлөшүп көрөсүздөр ээлер менен. Мына. Мынал Xunan 150 ming so'm кем бар деп аткен, көрсөздөр. Бирок негизи мына туруш турпаты дагы жакшы Xunan экен. Көрсөздөр. Азыр дагы номерлерин сурап алып берген аракет кылабыз. Канча деп атат экен. Эме кылып, андайын. Базар канча сурады ага? 120 сурашты. Номерди айтып койсуң, кызыккандар болсо, сурагандар же айтпай эле. 74 менен 96 66 17 номерине байлансыздар. Шул Xunan'ın несі байланышып сүйлөшүп көрөсүздөр. Бирок жакшы өтө сынды Xunan экен да. Алар разы болсун. Мына урматтагылар, эжелер, сиздер бүгүн Өзгөн мал базарынан жылкылардын
Rabotчаттардын жана ошондой эле кунандардын бааларын билиңиздер. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар. Каналга катталып электер, подписаться кнопкасын басып, коңгурачаны басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.